Rumah yang nomor 3 dan 4 di versi Gunung Sari, Cak Sitap Pelososari beserta Cak Tosat Pelososari dipun dampingi Cak Kandara Anam Pelososari. Monggo tampil di pagelaran. Cak Sitap dandemipun saking Pelososari sesarengan Cak Tosat Pelososari dipun dampingi Mas Kandar Anam Pelososari. Cacia monggo lek dah mama tanya oke lek nyara-kira sing ngunde lek kok beneran tuh lek udah luar ini tebuan apa dulu lek maju lah Riko bayi sanane senajan tiga pon rande ketika ngabas tiga ratin jogen ki ngode anak dua le bani alangan bulan pokok pada noroknya rebeleje bila bulan rasane sepaleh mapan hari Jumat ne sepaleh nyaman wadenane maju nyare selarang kula kelaban tika pas toju bacengan cek sang posang mas rangi bila diser tak bulan ate bulan seneng jengkan pon pada tapi jegas tak bulan iko pon reda andi anak dua pon pada raja tak masalah lek senajan tiga pon rance ngabas tiga ratin joget ngode anak dua lek bani alangan bulan pokok pada noroknya rebeleje bila bulannya seelah marah dari tinaka batu pagena sokor babagus jika niata sama jeoni bisa sempurna dan rasone sepane mapan hari Jumat ne sepane nyaman kuadenale maju nyare selarang
ngulaken laban tika pas tojuk panjenengan. Atur semandun, terima kasih tuan rumah nomor 3 dan nomor 4 di versi Gunung Sari, diantaranya Cak Tosat Pelososari, Cak Sitap Pelososari, dipun dampingi Cak Kandara Anam Pelososari.